Shar Israel tang Palestine na zunyo tongtib yondab che chale nankin ki tsopa damine yinbe leguwe ruka triple narrative tor shebashik sugar to nginta ngering pumi tsewa mebe shiwe tatuk lakdar chajo te tuship na war pep dukbe ko namla thirin pumi kwengep chenor khonsa kemkun chenpu choki chega thang chazu chikzam kalup thang kanta cheba shugyu kogab chungwe che lerim kuti nangen kushab gai lebaman la su kanti khachik shudu. Extremely inspiring meeting with His Holiness the Dalai Lama, and we all feel invigorated and optimistic. Konsakemgun chimpu choki gongpa shedan la shigna kangyo nga zo ushar gegab khali yan shinti gi ngema shawe rewa thang yichi chungche song song. I was there in June of 2017. Kona bel hendo sikyon losan sengi chogya pep dukbe ko nyine sarko ba namla chokba thetha legu ba nam rimbe ngotu nawe chi. Yidun chobuge ikchinda tukbala ani Jewish shunge goti gala an Quranzo dundachi ki subjunti do didon kunni zo chini urochi jejenge page bebe da Jewish ki rikshung da dige tone deba yebe koni da 기지 셰브레 락셔든 디겐야 표주단치 아니 코란소 nemba zui dego orwa tablam shenda jure si jeni ngazu kadun nangche Sustaman Foundation jingi soboshim shibu jure kuranzu kuti chechabe ki soboy gyujen tarin kuranzu de pedeyo tiringi kutsap soga tina Israel tan Palestine ngige na shune sane sato tu chale nangken khajik yube tu zönyo gi dine su shune shinti yondab che legu beken root shebe sobe sozo Rabbi Shaul Judaiman Laki. One thing that His Holiness reminds us deeply is that the path of the people seeking peace, is part of a global process. Kosakem kun chimpu choki ngansur, tseme shiwe tabtsu chagen nabe to shungno chagyu te kwalachi gengur shi yinba mase, duwa mi shi chu tu ngoma tham minta war, tengab zönyo se war tseme shiwe tablam la yichi nangken jima doshin yoba te tengu nachula, te songza nganzu sane suyang, Tata yang makpunta zönyo neshin yoba ter tu yoba thang, nganzu tadung Israel than Palestine ngi mandawa yinbe samlo kerne de yoba le, duwa mi chikyur ki samlor gyur gogo yoba di te, khonsa kemkun chimpu choki, gyana thang pyo ki kanyo longde ki, cho ngi ge maung bar ngi mengi gongba shishin yoba te techo thang tengu nachula. But this reminder of how we can handle these conflicts in a way that see the people on both sides, humanity on both sides. Nganzu cho ngi ge pinzu kuzi shube to, soso ngo ngar tsab yongyur shugya gobe lamdun nawate, hajan supu chung che song song. Kong na be sugar kuki nginja nge lirim di tu shenyang, pimi diksu thang shungde mebe tsokbe kutsab jebel hendo jende ki kamu shugyu thang, teshin rikshun thang lomnge kangi dine sola sigo nangyo che tu. Sugar daram salane arlungti kangi sarko ba dinzi sangmo yin.